Nong Aikitin ka Voice of the People Party VPP. Dr. Baskem Marbo Ulong ba ka jingbek seng ye katok aningut kinong ilam ka parti kalong halor kanong rim ba ka parti ka kwa bandon ka disiplin po ka parti. Ulong ba kanu ka seng kamla menteri kam klem don ka disiplin bat kanu ka seng kadon la ka jong kanong rim bat ki dekhot jangka kidai banok senyang ya ka parti. Hanrai kidon katuk ane ki balakren persya ya kinong rim jong ka parti kimbun ka jingbek seng yaki kam dai ka bala syukur ki ladab ya kren ya kane ka kam la slim wal ada ajing mut yaki ba kim dai ban kren cekilat pathai ku bor ban kren kat bamon hanrai dai ban burom ya ka seng kini kinong ilam ke besyak be kim burom ya ka seng ki kren hakin san social media hakilat pathai ku bor ki bom ya hap ya kinong rim ka seng bat la be seng yaki kat kum ki kandon kariti trekam jong ka seng la ban kedeu ba arngut ki kertong MLA ke VP kentup uba awener medon pariat na isilong uba shanlang warjeri na mairang kile syak be seng dangsien bat kumju working president uba kherum sing thaba halor ke jingkeno ba kile le persya ya ka seng Dr. Baskem Marbo Ulong ba ke VPP lada ke job MP ka kwa bandon ke liang persya lada thau sarkar ke BJP hanrai lada thau sarkar ke parti ke bamya syakniam lada kidon kam ye ke jing kersyan ke VPP ka keloi banyas nok lang ban kersyan Ulong palada ke VPP ka job hakene ke MP elections kan pha ye ke kupor ke baklan ye ke sarkar jela ba kam dai syu ban thin bin bat kam dai ban le kai ye kene ke lais nem tam ka bandangwan hakapa ki pai ba kin ai ye ke jubang